Već 20 godina ložim drva i čumur i to više prelazišlo svaku mjeru. Zahtijeva puno posla oko toga, prljavo je, jako fino, rado dođete, nemate ništa puno obaveze. Dođete u toplu kuću, ne moram raditi to što sam prije radila, znači drastična je promjena. I svakom bi preporučila da ne odustajemo, da su uslovi takvi kakvi jesu, ali je razlika ogromna i zadovoljna sam. Air pollution is a big problem in Bosnia and Herzegovina, especially during the winter months, when the air is many days hazardous to breathe. This is a problem for people's health, obviously. Actually, it's estimated that 3,300 people die prematurely every year in this country because of air pollution. So this is why it's important that everybody who has a possibility is working to reduce the air pollution. We are now together with the Sarajevo Canton subsidizing people who cannot afford to change their old polluting furnaces for heating into modern environmentally friendly ones. This project is called Green Economic Development. It's co-financed between the local authorities and Sweden. So in the case of the furnaces, for example, we pay 50-50. It can be up to 70 or 80% that is paid by local authorities, but of course the big work that also has been done is to make the analysis of all these buildings, and that has been financed by Sweden through UNDP. Svi smo svjesni kvalitete zraka u Kantonu Sarajevo i velikog problema koji imamo sa zagađenošću zraka u Kantonu Sarajevo. Toga su svjesni i Vada Kantona Sarajevo, te je u skladu sa tim i počela aktivnost, odnosno projekat subvencioniranja zamjene neefikasnih peći na čvrsta goriva, odnosno na ugljeve sa certificiranim visokoefikasnim pećima. Cilj projekta je u stvari prvenstveno poboljšanje kvaliteta zraka u Kantonu Sarajevo. Sada je već određeni broj korisnika dobio nove certificirane visokoefikasne peći, imaju kvalitetnije grijanje u svojim domovima i, što je jako bitno, manje zagađuju zrak u Kantonu Sarajevo. Imajući u vidu da je veliki broj domaćinstava u planinskim dijelovima Kantona Sarajevo, za zagrijavanje koristi ugalj. Zamjenom peći, implementacijom ovog projekta će značajno se poboljšati kvalitet zraka i u zimskom periodu ćemo imati zaista mnogo kvalitetnih zraka.